Malo e lau mare a ho'iki, pea pehe ki he lelei a hau te whanua. Pe ke tonga ko tape mo mea mai i he polokalama koini ku whahoko atu. Tufunga Fonua a lo au i he hoata o e ahoni. Ku watu e taita lelei ke teki motolu ki apina, ku ke whainga maari ke mea mai ki he polokalama koini. Whatawange bea kuongo lelei atu a e polokalamani i he ngalu ope ke teki motolu ki apina. I he hoata e whiawhi ahoni o ku whawhi loa ki atu a Palofesa te ta Siosiua Lafitani. Pea mo e prokalama hono tolu ai Tufunga Fonua alo au e whahauka tuia i ahoni. Malo e tau mau e ahoni e Palofesa. Malo e tau au sia ai pongpong ko ni me ken pela ko mo ho tafu kia i Nusila e Tonga pe tau whawhitai pe i he tau ke imau ai mo ui tau au sia ai mo meniti ko ni pa ke lau maare o eiki pe mo e ngahi haa mo e kainga e whanua ngai tapa ke. Kai tuku mua ke uwha malmalo atu he talamalo e whanua, pe he ke lotu mo e ako kai tuku maha ngofua ke hoko atu ai tapo kalama Tufunga Fonua ai VPO e nā pia mo e university loa. Iyo, malo a pito koe uike kua o si foki he ta proklama hono ua. Na ke lawe foki ai ki he kaveinga lahi, pia mo e kaveinga mahu inga, kia te kitau tolu, ka inga tonga pia moha whahinga kakai beo ku nau mamata ke proklama te nau lawa mahi noi ai talanoa whakatonga. Ai whehu i koe aku pehe koe ha ai TEMOKALATI. Pia na ke lawe ai ki he ngahi pui tua mo e uho mo kakano i lota mo tua i he TEMOKALATI. Pia na ta au mai ai ki ngahi TEMOKALATI i Britania, Flanse, pe foki i Australia na Manusilani, Amerika. Pia whakahoa ki Tonga. Pia koutui i he polokalama ko ia e Palofesa ku o se whiunga anoa pe ia ke mahino ki he taukau whanongo, pe mo kau mui ko ia i he lo au, University lo au, ai KAVEINGA ko ia. Ka kou whaamu i he ahoni, ke taki mo e ta toka ngana ke ki i lawe pe he wiki ko osi, ki he mahu inga koe TOTONU ai TANGATA, pako human rights. Ai a kou tui ko KAVEINGA lahi moini e taha, ka kou kore pe mua na a whainga maaria ke hoko atu mua ki ai i he tapolokalama koe ni koe ha ai TOTONU ai TANGATA, pe mohono mahu inga maarie whakawhihoanaki ki Tonga. Malo abito koe KAVEINGA mahu inga eni ai TOTONU e whahinga e tangata, pia koe i he tā i wāta tau koe KAVEINGA o ku fihi, pia o kai ke ilo pe koe ha no whahinga whamatala i ki he i he tawhaake taha o ku whakalu ku fua i KAVEINGANI, pa i he tawhaake taha o ku whakatau taha. Ki he whahinga e tangata, ki he humanities. Pea i he tawhaake taha, o ku whepaki ia pia mo ngahi anga whakafonua ni. Aia koe, ke tawhainga o tali lei taha, ke hulu hanga i te whakaukau hangepe ko whakarea ne nai ki he tawhainga i he taproklama whaosi, ke to mai ngahi keto i whakaukau mo e fuo e TEMOKALATI mo no ngahi uho. Koe TOTONU koe whaahinga e tangata, o kuiai ai ngahi TOTONU kehe e Tonga, Koe. Pea o kunau iai, pea nau toe kehe. Hange koe ni. O kuiai ai TOTONU whaka-ekonomika, whaka-politikare, whaka-sosiare. Tau ai, moi whakalotu, tau ai whai TOTONU e whakoia. O kunau i he whakaukau e human rights, pea o kunau toe MALAVA pe ke nau i tua mea. Ai kunau pe he ke, o koe ka whakaukau neu whai ngofua, pea o ku nau whaitaha he umea, pea nau whepaki he umea. Pea na e os asia i Tonga e utau koe ni kukau talanoa kia i te wanga o maha mai whatata. Kata hau ki e whehu i koe ha ai TOTONU ai whahinga e tangata.
Koi. Pea ki mua ke tahanga o tari, te ta foki pena I tupu mei fe. Pau koe ke tau hanga wha mahala hono u konga wha historia, ono konga I hene tupu au mai pia mo konga o te whito I whakaukau. Koi. O fo I theory, pe ko fo I wawanga ki mea ko human rights. Na te kamata pe ni ai ahono fuo pe mei karisi. Koi. Tato foki pe mua ko ni te whito manauto. Sai ko ta foki ko ki karisi, na pe ni mua karisi. Koi. Tau pe he TEMOKALATI, tau pe he kamata asi ai human rights. Kakana ke uia ko human. Ewa fo I mea ia ai kau karisi na pe. Ko kau karisi pe ai kakai ni he aho ko ia. Sai ko mea ko hono ua ko pe he. Ai whakakau ko ia. Na ko sophist katak. Na tangata ai ko tangata whaia. Kamata ai ne taha o whakaukau o human rights. Leonga na te kai ke uia ko human rights. Ena pe. Ko tangata, pe ko whaahinga tangata, ai mea fua ki he mea kotope. Koi. Man is the measure of all things. Okay. Aia, me pehe protagoras. Oe aia ki he uhinga, hange koe lawa sola te, si koe whawhebaki. Oe aia ke pehe koe tau uhinga ki he whahinga o tangata ki, ki humanity. Tuku au pitoi. Tau ai be tau tōrua e tangata mo ene u fie mau, ko ia e fua aki ai mea kotoa pe. Ko ia atakai e fua aki e fie mau e tangata. Aia, ko no whakarea pe. Whakau hape he tangata ai atakai ki he ne fie maari e. Katau ai pe ka au hai atakai e koe. Katak mau ki mumoko foku pe au. Koi. Ko pole nia e fonuani, Koi. Pea koe, au ki, peko protako lasia. Ai e mea koto, peka pai ai politiki fua ake tangata. O ai fua akia e otua, ai ngahi otua. O ai fua akia ngahi tuki pe. Fua aki ai all men, o pekoi men. Ai a koe fui whakaukau. O koe ai hono upalo parema na ia e Tonga kai ke urawe ke e whena whakaukau koe. Hangarewa he whakaukau ko ia, pe aria ko ia pa peherewa. Sai. Ka koe tangata mo fefine fe ke fua aki ai mamani. Whai mea kotoa ki he ne fie maalie, ki he ne fie fia, ki he ne maakona, ki he no whakatori aia. Peherewa e protagoras. Pe kaukarisi. Tangata karisi. So ke ne pare ma fo tu e whakaukau he ma e whaahinga e tangata mo e tangata osko ia pa whangatuku pia ke kaukarisi. Ka te ame foi pare ma ka hauta ana ke kia. Ki e kakai tangata pe o karisi ka o kai ko kakai fefi. Fefine, Pa kontui e Tonga ku os whakaata mai rewa ia ai. A ene ke kai ke uto e alu ke whakaikiki. Ka ko foi hanga po tuku I pehe atu te lava ko wakai pe mea mata o kainga. O kuos ke rewa ia mo human rights ko o ahoni. Sai patau ha wai tau tōna. Kai ke fuhanga he kaukariki ia o toi fu whakaikiki. Nau haru nau tōru ia. Ko mea lahena nau talanoa I he kuonga ko ia so la tesimo mo protagoresimo mea. Sen duri ni mambo ko fa konga ko ula ya ko karisi na talave ki ai tangata ko pericles o maunga TEMOKALATI mo pure kakai mai kakai ki kakai ne ona fa na so la tesi Aristotle so ko nofo akari ki pa nofo ka tangata ia I justice Pena na nofo he rights Kana uto e au na tolu ia ke mea koe goodness, koe ha ai mea koe lelei. Koe ha ai mea koe maa oni I etau mo ui whaka aho. Ai piety, pe koe arete he rea whakariki, pe koe virtue he rea
veture, whatongai koe veture, mahalopo koe veture, i he katolika, koe vetu. Ai koe uwhehui koe ia, na nofo ai kaukariki, ka kaike nau toi alu nau toi uia ki he whakaiki o mea koe right. Pea toi whakangata pe ia ka nau tō sai. Tau hiki me kariki, me kaukariki pe kaukarisi. Tau hau ki loma. Ko loma ia na nau wheinga ke whakaiki, ai whakakaukau o lao, mo ngahi totonu o lao. Ko mea ena e tufunga ia he kau loma. Ko tau hau pe mihe ko uesia mai e ai. Kana tau toi whihia be foi palo parema tatau Tonga. Ai pe ma ai kau loma. Pea mo kakai pe na nau i he malu e kau loma o ange nau whanki totonu wheu. Kau toi whokina. Nai kei kia ha totonu ai hoe ki whawhine pea mo kau pāperi ane mo kau pōpura i karisi. Nau hala na toi totonu. Kai ke ngofua ke nau vote. Ke nau whiri i he whiri o an assembly ko a karisi mo ngai. Kulupu ko toa pēwhare are. Kau hau koe ki loma. Repapirika whaka loma ia. Ne ke whiria he kakai kau whafofonga ai senato a loma. Koe to'o penga he whamiri hou eiki, mga he whamiri hou eiki na e mau mea nau hanga whao e senato. Aia koe uhinga ia o repapirika a loma. Ka te toi whakanono e Tonga. Tau toi hao pe o kui kaike ne mau ia ai foi i misi o human rights pe koe totonu e whainga tangata o kau iai e ahoni. Na e whakawa e mei moa, kana e toki hanga e he tau hau rewa hau he ngai senturi, ngā hau e mai e siasi katolika ki whakakaukau e rights. Hoko mai koe kuonga o Siosiua pe me kau apostolo e Tonga. Na e lahi anau tolu ia na anau wako he kau kariki. Kau apostolo a Siosiua he koe kuonga ko ia koe alo ima Siosiua he kuonga na e maalohi ai civilise a karisi pe moloma. Peko civilise ka loma na me yako ango paula apostolo. Peko asia he kako talanoa. Kau whakanouno. E Tonga. O ku asi ai tau KAVEINGA ai TOTONU i he tohi tapu i he whokawa fōo. Koe whehu i pe na e hao mei whe. I he ku whehu. Na e hao mei he lotu motua ai kausiu. Na e hao mei he otua. Pe na e ai mo e ne hao mei he kaukari. Ki he koe civilise e kau loma mo kaukari sina e maa lohi heni. Eke tau hao pe. Holo foke ai ako ia holo mo e TEMOKALATI, holo mo e KAKATO kono ko talanoa ki ai he senturi tolu he movete ai empire loma makape hake rewa Alexanita koe whakamui Alexanita koe lahi pe holo mo ia holo ia i ene fie otua talama e ia ko ia e otua ia he taimini koe ngā koe ni ngahi tau mai whai. Makape rewa pure anga loma. Pure whakaure papirika, kake tau TEMOKALATI. Tau hawa o mai ke holo ai pure anga loma. Taimi ko ia ku makape siasi. Ko ku talanoa e Tonga. Haua e ngahi whakakaukau o totonu mo justicia me he kaukariki mo kau loma asima ia he toi tapu. Whakataha mo ngahi ako nakia ai kausiu me whakawa motua. Ko whakawa fōou koe whakataha ia ai lotu siu pe me ngahi whakaukau ai kaukariki mo kau loma. Ie wakai pe aku pe mo kau ako lahi e Tonga. Koe ko au. Nai pe he pe mo anga ai whaiako a futa wha mo on me tupu au ai karisteane i he historia. Ka koe kuwheinga ke uta anoa pe he ke tau sio ai ke foi whakakaukau o totonu ai tangata i he ene ahu. Koe lotu whakakaristiane, pe mo lotu whakasiu, koe lotu ia nai tupu i Palestaine. Koe uhingainu whai ai utau ko ia o mai ke au. Ka koe hamena e hoko. Koe hamena ke tupu ai ke nofo pe i he whahinga tui ai kau aare pe a mo e tui ai whakawa motu a mo e kau siu. Koe tari koe ki aina ke hea lotu whakaristiane, he na e AONGA i he kau pōpula ki loma.
o uhinga ai hono mauia koe lotu ia a Iulope e Tonga. Koi. Haurewa ai TOTONU e mo whakaukau ko ia hau e whamau TOTONU Justice, hau katoa o mea ia ko ia hau ia i Loma. He civilise ko aloma o to ko civilise aloma fu ke century ni ma ko I kimuia kalaisi ko ha me na hoko. Fataki mai he sias katolika ia u whakaukau ko ni e to. Koi. Me ke fataki mai e hato e o kwa e hena e aluki e are pe no u konga boni pe. Ka koe fataki mahina mai u whakaukau a kaukarisi ma kauro mana e fataki mai e he sias katolika pe koe sias whakaristane. Koe sias pena e taha e aho koe. Tuku kehe nei e me karistiane orthodox na tok whotu mai. Ki e ta whaki whakahake. Ka koe kuhanga hulu pe he, ke ta whanga whakatoka ngai. Pea pehere vai mea. Ko ne kamata mai koe asiasi, senturi uruaki ua tolu e tau hau. Na lahere wa hono NGAUE'AKI. Ko te aru koe ki kau teolosia koe me kau filosefa koe o Vatikano me katolika. Ko e nau talanoa ana nau talanoa he ongo tangata ako I loa e ua I hono NGAUE'AKI ke siasi. Pea tuku kehe me kau wako ke. Ko Palato, pea mo Aristotolo. Na NGAUE'AKI a he lot katolika ki hono whau ake ngahi toka aterine. Aia te whakanono, ko e hau ai whakakaukau o TOTONU e tangata pe mo e whamau TOTONU na e hauia I he tohi tapu he whakawa fo pe hauia I he siasi. Pe hangarewa he siasi a puke ko e nau mea. Toia e palopare mai ai pe okulahi e ulau ke he aho ni mo whakatoto. O ai e nau tolu ia ko mea pe a nau tolu e siasi. Pe whanonga mai ai, tawa o mai ki he senturi fa ta nima kamata rewa ke makape ka wako me kau filosefa ke nau hanga whakawhewhia. Koe foi whakakau koe na kamata koe e protakolasi. Man is the measure of all things. Koe whakakau ia na e ui a pe oku ui a koe humanism. I whakapalani. Koe mea kotoa pe o ku makatu unga I he tangata. So koe mo ka inga pe he ia I he tohi tapu e Tonga. Koe tumu e whakatupu koe ha. O ku ikai koe akau, koe talanoa aina e tohi tapu. I he whakawa motua, koe whakawa. E tau siu ki ka inga e whakaukau. Koe hae tumu e whakatupu ai tangata. O ku ki ngari ongo malanga pe e ku mea Tonga. O te ke hako sio ka koe wa meu te ki formula o maari ia. Maari e foi hu koe ke he mea. Maari e ne foi afe koe he folofola, Io, aria koe pau ke whea hope te tau talanoa, ka koe ne pehepe. Koe ha ai tumu o e whakatupu ai otua. Pe toki pehere wa e tohi I senesi. Senesi exotos ke vitika muno mipa. Whai nima ko ia. Toki pehere wa. Ia ihe aho hono fitu. E koe ose ono ai whakatupu. Pea toki whinangaro lewa e otua ke whakatupu mai. Ai tumu. Pe whatonga e mea ko ia. Ai whakatupu hawhewhine I he kamata anga. E talanoa he toi senesi. Ikai. Ko e tangata. Pe aku ka inga ia mo e talanoa e kaukarisi ia ko e tangata pe o kuia I ne right. Ka ko soko he mo whakaukau e ua kau na me ka inga. Ka ko hae mea na e hao mo human rights pe mo e whakawa fo o. E soko e whakawa fo o ka inga o pita me whainga whakaukau ko human rights. Ka ko uhinga ia e taha e Tonga o kulahi ai kau a taki lotu ki he teke TOTONU ai tangata. Pea mo e whaateke TEMOKALATI neongo kia ngai mea ai koe ke nau whaatoka ngai. Kata whoki mai. Tone haa mai koe ke senturi taha whaatana, taha nima. Ka matarewa ke toi asi hake ai whakakaukau oi humanism. Pea koe mea koe nea laki ka mata kau whenga ke utu pe, ko tui pe koe ngai mea ke whehu mai.
Uraki kamata mai Tonga ai whakakaukau I he taha whā, taha nima, ki he totonu whakasosiare. Te kai ke asi mai ai human rights ia no whainga fōtunga e aho ni. Ka matarewa ke ai whakakaukau ki he totonu whakapolitikare, totonu whakasosiare. Koe kaukau ki I awhe ke totonu whakasosiare. Ka matarewa ke asi mai rewa ia, o ku fie mau ke tau toka ngai ai mo ui lelei ai kakai. Totonu whakasosiare. O fie mau ia ke tau toka ngai ai ako ai kakai. O kai koe kau hou e ki pepe mo e hatu I mo kau mau pa ngā ke nā wako I u private school. Koe aga whoki ai hau koe a Europe. O koe beo koe ke kau he ukurupu ko ia ko ho o whaama pe ki ho mate mo ho haka. Ai a kamatarewa ke ngā uno ma mani ki he whainga whakakaukau o welfare state kai koe whakakaukau ia o welfare. Ka kaike whroko mālohi he koe uhinga he nai hanga pe he katolika I koe Siosiua na hanga pe na tō o tauhi o mea koe na hanga pe na tō toka ngai ai kau whainga tā ia. Na hanga pe na tō ria o whawhanga kau whie kai ia. Nai whai pia he Siasi. Na koe uhinga ia na kaike whroko lawai ke ala pure anga ke. Ka koe alu koe tai ni mo tupu a civilization mo tupu anga teknolosia. Hau kau wako mo kau Chinese. Ka matara ke whai e pehe. O kui kai unga ke whai pe he katolika e whatongia ko ia. O whia mau ke hu mamu pure anga ke totonu whakasosiare. Social rights. Social justice. Koe hono u whakarea. Tai mi tatau ko ia Tonga. Mārohi mai rewa teke ke u political rights. Aia koe political rights. Whia mau ke kau he whiri. Tau whiri, tau kau whafofonga, koe ha e tau totonu ki e ha ki ka matarewa ke asi mai mo ufa kau ko ia, ka mata ke ngā aue mai kau filosofa na woslave ki ai he talanoa ki moa, ha ue senturi taha nima, taha ono, ha ue au toi makape ai mo e mea taha koe teke ai hoa ki whawhine, ka mata mai he senturi, taha fitu, taha waluku, toi pehe mo e kakai whewhine, koe ha meo koe ke ai e mau totonu, whewhe mau tō. E teke mo e kakai rewa ia hangi koe, lai tā noa ki ai hangi koe kau sociology, ko Karl Marx, ko Augusto Comte, ko Max Weber, nau talanoa rewa, whewhe mo e ngahi totonu koe, whewhe totonu tau mawahe mai me whakaukau koe master slave, slavery morality ai nia nei whai ai ke I Amerika. Tau hau mea I tau hau me mea koe te ngā aue pōpūra ki he hau eiki, ki he kau rots moi tui, koe makatuunga pe e te ngā aue ko he ngā konau kere kai ke te mauia e kita. Haure ngai mea pehe koe ngahi totonu ia ki he mea whakaekonomika. Koe hame o ko ngā aue ai pe kai ke mau e kere kau ngā aue pe au ia kai ke ulawa e au ai ko kere ngā aue pe kai ke kere pe ia o hau eiki mai hatui. Hu mai rewa e o mea koe o tau hau o lau whakakatoa mai ia. O tau hau mai koe ki he ose tau hono ua. O whanau I mai rewa tau mawahe mai me he pureanga whakataha koe League of Nations o tau hau rewa ki he United Nations Organizations, United Nations, o hanga rewa e tau toi foi whakotu tuku koe he ose tau hono ua, o whakamo ui me rewa u KONGA, o u charter ai unai, ke tau sio rewa ki hono whakatahai o mea koe ni, na e tuku au mai, mo ngāhi tōno no. Hau rewa pa koe rewa mo mea ku toi pehe mai rewa, ai ngāhi non-Western cultures ia, whe mau tōru koe human rights, ai uesia te pēr kau pālangi, whe ai indigenous people, sai, ai mo mea kau tamako ia, O hau rewa whakaukau ai human rights, sai toi pehe mai rewa ai kau whakareiti ia, whe mau tōru, pehe mai rewa kau ke ia he kau hau he senturi ko o si, whaapa ki nau tōru, ta mai rewa o mau whe mari tangata pe mau tōru mo tangata mari whewhine, whe mau tōru ko hamea ku kāri ai hoi ki whawhine ia, ke nau oha ke nau tōru, whe mau tōru, sio rewa toi mono mo umea ko ia, pia koe fo ina tula rewa ia o human rights, o ku mo ui lelei pe ia,
ia fonua o kuia e mea ko etau ataina o kuia e hanga konga o TEMOKALATI ai pe ko fa TEMOKALATI ko mau ia ko human right piko totonu e whahinga tangata ka fonua ia o whakatiki tato ka fonua ia o kai ke TEMOKALATI pe kai ka nau TEMOKALATI whakakongistu tonu e nau konga pe aku i kai rewa ke ngā ue ai whakaukau ia o totonu ai whahinga tangata tangata mo se fini ka koutui mahalo ko mea ko fe hoko kai ka ko fe tuku atu ko anga ko e nehu mai ko ka tau tolu ko ai whakaukau o human rights pe nai os asi ai umea ka inga mo tau tolu i Tonga mo taonga whafonua pe to asi mo umea ai mo uwhatata mai ai nau fe paki Pake mana tu i Tonga i ku talanoa atu na fou hake ko i Amerika talanoa ko mo White House mo Department of Human Services pe ko whakakaukau ia tahana na whakotuku mai pe walo whakahoko ke a futa pe mo akirisi mo kau teke TEMOKALATI ako ia pe au foki mai pa nau whakotuku o koe ke upehe au ia ko haku whakakau i kai koe fui anga ia a suggest ia Amerika na fou mai ati au ka nau hanga whakahoko pe i he tau e tahana whakotuku e ma pro-democracy and human rights Ki mua koe ai koe fui teke TEMOKALATI pena kai ke whaatanoa ia ki human rights. Human rights. Whai pe la mea ki aika na kai ke pehe koa fui konga make. He koe no hono maari o ku MALAVA ke lere pe human rights he kai lere pe ai TEMOKALATI, ai democratic form of government ni he. O ku na kehe na ua pe au te. Hange bea koe whakaukau ko o TEMOKALATI mo tau mo freedom. Kono tā anoi koe marai ako. O kuia i na whikauaki, o kuia i na keheke. Katau bembo human rights mo democracy. Katau bembo constitutional monarchy mo democracy. O kuia i na whikauaki, pa kuia i na keheke. Kako ki tuku at ke tiko. Ia, o malobito Palofesa, koe whakahoa mai koe ki Tonga i he whakaukau koe ni human rights. O ku whakaukau, o ku MALAVA e he whakaukau koe ni ke tau sio ki he whihi ko ia ai ngahi issue koe ni ta tau pe TEMOKALATI human rights, pe ma ngahi mea pehe whakapolitikare e ne whihi koe hono o mai ki Tonga. Ko he ngā whoki he koe ko tuipe o ke mana tuipe o keilea kōti i Tonga ai tau na e tokolahi taha ai ha laka whakahaha kua whakahoko i Tonga ko e laka koe e kau taki lotu mo e kakai e Fonua whekauaki pia moe whinga koe ke whakamooni a Tonga i he United Nations i he mea koe sitoa e pa koe whahinga human rights koe ia koe laka tokolahi taha ia kua rea kōti i Tonga i he historia koe laka whakahaha i Tonga koe laka koe na whakahoko ia aia o kune o mai le vai whakau ke tau wakai ki he ai he kaipeke aha me ai e lava ke hiki fuu mai o whakataane i Tonga ko ta unu pe ko inga he ka hiki i mai human rights ia ko ai me ngahi rights kona na ke lave ki ai rights ki he kakai whiwhina kakai koe ki he ni ihi ko nau whia mau pe nau tolu ia ke nau tatau ko whepakla hia mo whainga tuunga ko koe tau tuku au koe mo ngahi tala whafonua Tonga ko haha o whakaukau ki he tawhaaki koe ia Ko whia au ia he te hau ki human rights ki he totonu me whainga tangata o whakaukau ke taki i awhe harapa halawi mai ki ai i aho koe koe hoko koe ai laka whakahaha koe ke sitoa na aku o kou Tonga. Mantui whoko ko me mahina nima ke ono i Tonga pa whoko mai ki heni. Koe. Ai ngahi appointment, ai mea loau ngai si whare mahaki mo mea, ngai proseki o whai pa whoki, pa maho moluseani. Koe taimi ki ana mai Tonga. Pea na aku o talanoa au i Tonga, he koe mea la lahi ko te peu hoko i he ku i Tonga, ku me whakai eke au te whito ke TV mo re ti o Tonga. Koe. Pea tuku ke hangi ai wangmau FM walpoinga. Pea he ki he hako e mea koe na Katarina pea mo makana na ku whakommentator mai ai. Koe.
Koe mea koe ia e tonga o kune whakahā mai ai ngahi fo poini pe koe poini mahu inga koe na ke ai mai. Ai pe koe na e awhi o ke ai atu po uruaki. Koe. O ku whakatū tā maki, hange koe ngahi whenga koe ni nai whai talo no teke e akirisi. Ai fō mau lahi ko ne hanga whai ke whonua i e whahinga. Whakakau hala, whakaloto i e loi mo e kaka. Ai lata nai ngahi mea enai mooni. Kana e whai katoa pe ia ke whakaloto i aki. Ai kaka ina kai ke wha. Ha whakamama. Pea kou tu maua he fo i mea koe he koe whakamama ia koe mea ke. Koe. Koe whakaloto i ia o peheni e tau mea. He kai ke hau ko tala mai. O kou tau kei i e moe pe na aku si o he pe koe sai ai tau whai e mea koe ia he kou tau kei. He na uku hanga tau kei. Toi hau e tamai tata mai e ne tau kei. Ana o nau tau kei experience. Koe. O kui kai whe unga ia ki he tangata ako. Pea mo tangata university ke tau ai tau kei ai. Moe. O ku omi katoa ai tau kei. O tau hanga sivi ake malai koe filosofia, koe losika, koe sainisi, te au toi tāna kia te lo au koe malai koe vavanga, i e tau whaunga whatonga. O sivi e tau kei mo e tau i lo ke mkea, ke masivi, e au nuhi mai rewa ai ngahi mea koe tau toki te o ko emi. E se ke foi mea koe. Koe mea katoa koe na e whai koe a kirisi me he kamata o tau lere mai ai koe whai katoa i he utau kei na kai ke whai hano sivi a kena o mea sivi koe ni. Koe ne toki alua tuen ai mea sivi e ni tonga. I he ta polo kalama, i he polo kalama pia mo lau manu mo i walu pointa ha. Ko e ku toki talanoa ni a aku he o mea koe a hoko. Nau whai pe mea ia hange koe sitoa, ta whok mai ke sitoa. Ana o komeni tu o nima i tonga mea ko ia. Kana aku lave, se ka o ate ku lave e taha e tonga. Nā ko e palopare mai a e tau to o fua mai e umea. Palopare mai e kai ke tau hanga sivi, whaka filosofia, whaka losika, whaka sainisi, whaka e vavanga. Ke masivi e tau kei. Kai whuke i loia i tonga koe TEMOKALATI ko hono kupu e human rights. Koe whuke panauhanga ai u lea koe ni e tonga. Koe TEMOKALATI ia te ia koe whounga pure na ane whakaikai ai tui whakaotua. Tui whakaotua koe a karisi tato e whoki ke whoirea apo takolasi. Koe tangata ai mea fua ki he mea kotoa pe. Humanism ia. Koe koe godism. Koe ke pehe mai, koe otua ai mea fua ki he mea kotoa pe. Koe whehui koe nai vai he filosofi mo sainisi, pe oku iai ha otua pe ikai. Whehui whakaako pe ia. O koe ke hano kovea nai au whehui. Teolosia, una whehui e malai teolosia. Ka koe kaukarisina na ulaki whai ai fua whehui pehe. Koe kaukarisina na whai pe oku kei whie mau koe ngahi o tua mo e hou eiki mo e tu ike na uhanga whakarere ai politikare. Koe hae na utariki ai. No. Ika. Sai toka hae o mea na hoku. Tu usi. Aia koe kulawe tonga na pehe. Te keike ilo ia hono o mai, koe uhinga koe na whiri ai, ke whiri mai pe mea e hoa. Hoa mo tawanga whafonua, hoa mo lotu wharistani. He kono haaki fuu atu, o kuia e o mea aia e whepaki. Se kwa ngai whanua fuka hange nau lawe ki moana, kake ngai whanua Pasifiki, kake hanau toi whiri, hanau toi tāpuni e ngutu haaki colonial power whalili ke TEMOKALATI. KAKATO. Kei te hanau whiri. Kei hanau whiri. Ko Tonga na iai e tau whiri. E na iai e tau kakai whakataha mo tupo ua kau whoki mai. Sige, laka, le kakai tatau koe, nau lea ke pia i tonga. Kakai tatau pe koe me kau takilotu koe na e laka koe ke tau ririu whakaTEMOKALATI.
toi kakai tatau pe ia ai ko nau ke la mari e rei mai ai kau taki lotu mo kau taki ha ko nau to pena nau to la ke o hu mai sito ko no molo ia ko TEMOKALATI ko tari sito ko ai ko uhenga tu ke tau baka baka i fra e rei pe o tau pe he ko sai ko ko TEMOKALATI ko tari ai mari ai tangata mo tangata ko human rights ko TEMOKALATI ko tari mari ai fefine mo fefine ko TEMOKALATI ka ita pe ai to fo la hia kita pa alo whakailo kita he ku ai Ele TOTONU ana. Ele TOTONU. Pare mare va ai whakakaukau ia TOTONU ke lo au i sio ko mo sio lo au ia ke etau u anga ke u konga etau anga whafonua. Ko tau ta no mahino tonga. Ko mo ui ko ke o hoko pe ia I ha whahinga fonua pe. Ko ke hepe ko human rights he ku hau ia tala mai ai pe ia ke sai ia whakarao ia o te mou I tā kai tuku ke na mari tangata mo tangata fefine mo fefine. Ko fonua ko tō peo au ki Tonga o kuia e kakai pe he ia o nau whakahoko neongo o ku whakahoko pe ia ko kona ia o pe ia pe te whoko mai pe ia o tui he ke si o ku hoko pe ku tau ilo o ku hoko ko ke he kui kai whakalao pe kui kai ke tau ke tau tari ko foi mo lari tau tari pe ke foi mea foi fo pe ia pe os pe tamate he foi tu ko ka faki aia ko o me aia o firma sire na laka mo na kai kaila ai ka takilo tu yawe ka ko kai ke toi hanga fa paperian ka ko na toi mai ka mai I loto ai human rights ai mari ai tangata I kai na ke toi mai I loto ko TEMOKALATI o ia mo me ko human rights ko tau I lo pena tau pe he o ke he nei he e ko mai tu I ho mai le tu I mo e fata tokoni o tokoni ai fainga ta ia foi tai mahino ko ni o hinga ia ko o ku fie ma wai e tau waka I whakarere ko to o mea o ku hoa mo ngahi mea ko ni hoa mo e tau whaunga whakakonistu tone hoa mo e tau anga whafonua mo hoa mo e tau lotu mo e tau molare ku te aibe mo umea ke he te ke tānaki mai sai ko pau ke tau sio pe e to o mai ae ke ne tamate e konistu tone mo e tau tui whakalotu pe mo e tau mo ui anga whafonua mo e whamolare Whiri a tau tō o ku tau mao e whai tau ataina. Pea koe uhinga ia Tonga na I kai ke hanga ai e Piritania o ai ke nau TEMOKALATI KAKATO. Na nau tō. He koe ha. He koe uhinga na kai ke nau fie mao ke tāmate I nau pure anga whakatui. Pea koe uhinga ia o ku I kai TEMOKALATI fonua ia ko ia o ku ha. O koe ke TEMOKALATI o ku haa kuratosi na ku stanoge. Koe tu kua Britania, koe pe he fo ke tau foi mea koe nai tala. Man, na I liu ka vai he kakai a Sares Uluaki. Ai koe mo Olivia Cromwell mo mea he Centuri tahano. Nau, liu ka vai he palameni, pea mo tama koe nipa pe he fo. Koe liu ka vai kakai. Ke tui. Sile fai matala hala ko ia. Pe malo. No. Hanga ia tu se ulo Sares Uluaki. Ko mea ko ne kai ki hau ke tau wha matala. Ko fo ike ko ni mo ike ko to pe Piritania ko ike ai ulai me tu I mo nau ho eiki. O koe ko ke ai kakai mo ha tu I mo ho eiki. Hala hau pi. Ke be anau tol. Kau pe mo ke a France o au ke nau riu kawa. Ko tu ko National Assembly a France matau movement of order matau. Ema movement of
of party of movement, party of order. Koi. Ko he mai o kai ko kai tu ai. Ai to ko lahi ana. Ko fu ka ho e ke me na mai na to me ulai ne tu ko na ve ala ngai pe na to ve na to. Hange pe ko e kau me ko atau to. Fo tu e kau en te kai ke kau me aho e tu. Ka kalaua na kai ke fa tau ia ko fa ponge tu. Ko mi mai ta ake ni fo ka mama ka va. Toki au mai ko toki tau ko e tau ulai ne ha tu I ko toki tau ko ia tu po uake. Ko po ni ko foi tu se ulo sa re sulaki pe atu to ta Cromwell tu ko pe kami ko ke fe tu ya he tu us mo ku mafuri a Britania yo Republic Lord Protector ulu reva Cromwell o au ke ni mate kai peke tuku ai tau he ko foi hatu I ko o sare sura ki mono alo ko sare sura ko hatu ia ko steward ko foi hatu ia me Scotland ko mena na ke pe ia ko hatu ia me Scotland ko hatu I England kata hata hareva ai konga o hatu ko Lancaster ko Godwin ko Hanover ko Tudor sike ulane tu ko na to ben mo na ho e ki o fai ke Aya ko foi me aya ko o si pe ko me au ka ke na lava e na fe hanga I pe mo ta fa aki ai ha tu I ko steward pe mo no ka po mo ha tu I ka mo na to o ke mo ha tu I ko pe ha me na ho to fa fo ke mai pe o restore asa resi o no ke ho ko te pure na tu pe na ha ko ku po ni Tonga na I kai pe tamate e na Republika aku hala na Republika na to ke Tufunga Fonua kai ke o se u no tu usi mo no tamate na to fa foki mai leva o fa mari I leva ai na ko me au fa mari Amerika ko parliament ya monarchy mono u ko konga ta pe mo ta to ko me na fa mari ko parliament ko fa area pe mo monarchy o ikai ko TEMOKALATI pe o ikai pe TEMOKALATI a Britania ya ko unu pe ake uhinga ko talanoa atu the House of Lords Tonga e kono ka tu ko ke firi ai ka firi pe mono ka fare pa ko pare mi a fa o atu se the house ko ya me fu ka u pi so pe ai Tonga fu me Tonga fu pe te pola o ku nau hanga o sivi ai ngā mea ko tope o ku hu mai ki Britania te ne uesia e nau tui whakalotu ai sias ingani o sias whaka state ia te ne hanga uesia ai o mea ko tope o whika aku me whaunga whakatui whaunga whakahaa o e whonua o ku pahasi mai me House of Representatives me wharearea kakai o sivi ia House of Lords o ka jaha nau mawhai ke nau nili o mai ke nau tālangai pe toi whakafoke pe koe toi whai hasi o kia fuka kai ka atoa o kui kai whiri kakai e fuka Lords ko ia ka koe hae uhinga koe uhinga he hoa ngia mo whaunga o Britania na nau o se arua Republic na kai ke ngā ue toi foki toi foki he koe whaunga whakatu ia ko aka fi ai tua Fonua he rana Fonua ia na unu pe mo tai alu mo fu fanga fatu I neo ngai te tau ake ngai lai ko fi tau aki ko Britania ko tau ai ulai ne tu I o pai ko tau ai ka kai mo ulai ne tu I ko mo hono he ko ai ne tu I ko to pe hange pe ko ha ta kalaua ko na ko ho e ko na ko Lords ka ko to fa fa ma ki Tonga how the human rights Tonga o kui ai mo me ai ko e tau ngahi mō lare ai haa. E kike ha mea ia ko e totonu ko ini o human rights ia tau tonu. E kike ha mea ia ko whamau totonu. Toki o mai he konistu tone ai fo irea ko e justice, ai o liri whakatonga. Toki o mai fo irea ko e rights, ai o liri whakatonga. Mai ia e konistu tone moia. Mo lotu whakaristi ane, ai ko flawa ane nai o ko asia I
Whakawa fo o ku where e te lau he whakawa fo o te whitu to au mai kia paula apostolo mo me au nau tānoa ki ai ko kau tā mana e ako kariki. O mai e nau tore mea ka koe hā e tau mea. Koe tau whā i ka vei koura. Pe o ku whie maure waia ai koe nā kua slavi ki ai pe ku ke manatui maha koe tau laki i polokalama. Na e ikai ke whai hanga auea ke he umea koe no kou talanoa hatu. E wafe hongo. O pare mawahi, au pito tau tōrui ai he kuvaka ai. Hai ke whahano sive o mea koe ni. O kui ai mea ea koe totonu ai haa e tonga. I he uhinga ia o e wha i ka vei koura. Koe mea koe human rights, kau toi whoki mai ki ai. O ku whakatau taha ai totonu ko ia. Kono tamai mata ko individual rights ko totonu ai taha o whai pe ki he ene sio ana mo ene sio kita. Na kai kia hatau mea hatau tōruia he tau ka ngā mo ha sisitemi ko hao totonu. E whenga koen ke whawete mea koen. Kai kia ha mea ko ha ku totonu a aku kapau ta ngāwe ake pe wherea totonu. Sai, ka koe ha. Ko eku totonu ko totonu ia a sione momere momea. O mau totonu whakakulupu, whakakainga. O mau totonu whakaha. O whewhe, sai. Ko ne anga kovi ko e tamasi i he kikoro. Ko ia pete me mau ko i hono whamiri toto e ne anga kovi. Ka mata ene tau te ana. Tapuia human rights ke whai foi mea. Ko ene sio pe a whae tangata pe ko kamai pe toko ua. Pe ko tangata eiki pe he kolo o whai kovi haki tamasi. Ku kamata ene hanga ana ia tau te ana. Ko totonu ai kolo, ko totonu ai ka inga tangau ai pe whiria totonu he uhinga kono whai ai. Koe ahoni. Alo pare te tau wheinga tonga i tonga ko i tonga. Tau sio ai ko ku whoki atu i he tahaua tahatonu o ku whai mai e fu tā langa lahi tonga ko inga ko ta ofi ke ua to e tā e ta mai ki he ke to e kinisi. E lao kinisi mai tu e lao. Alo pare mawina tonga ia he kopi ke ti he whai talanoa ia. O forget que a fai ko appointment mo e minister ki hai ke fotu ko no au e minister ako ya to ke ta ana mau ta ofenua ya mo tare kita ako ya Emeline Pova Emeline Pova ya fai mau whakataha pa ko me ena na tala mai. Siua. Paro pare matalo nofo ko tu e lao ko e ni ua to e whahala ke whanau ako. Pe ki kinis, pe taia ke foi tuani, pe ko e haa foi lao motua. Pe a ko e anga e whanau. Na whakataha ki pe a pe a ko e taha ko e ke whianga aia. Mai na oi. Whanau ako ia ko ke nau toi pehe mai nau tō ia he kuiai e nau totonu. Totonu. Totonu ko ia o ku whakatau ta. O whie mau ia tonga ke tau hanga break e umea ko ia o mai e tau uhinga lelei ki he ne hoa mo tau tō. Ko koe mo au o ka nofo mui. Ko au hange ko klave ko ien. O ku ke he whaunga ia he ni. Ia koe kakai e nien, talo nau whea au mai nau tole mea, koe a he uafe ke tonu afe. Tau whoki, tau tolu, malo mo mai kau misnare mo me konis tutone ke kau kamata sio ai. E nai ai pe tau umea tau tolu, pa kusai pe he ngai uhinga pa pai nai mea na ke kisaya. Koe mea ko ona whakamatau mea, ia pau talaange rewa e tonga. Koe fo i whehala aki, koe tau whaitaki o pehe, ko mea ko mea ni te ke fata no si to ia ko mea ni he tato uma
o taranga no. Ko se hala ki ula ki ko tau fai taki me he wa fe hongo fu. Ko fika wa ko tau fai taki. Ko mea ko toa pe he TEMOKALATI mo human rights ke whakahuma. Ai nea tau langa waku mai ai he mea ko ia. Ko te toi ilahe na te whai whainga ke ngā aue ke lao tā i. E koe lao ki nisi o whanau ako. Sai. Ula ki ai e whanau ako. Ko ha mea koko. Talo e whakotu e lao ko ia. E tau oange ai human rights. Pea mo e nau wanga pala ku mo e nau wanga i manu e whanau ako o au ki aoni ango whatapa. Ele whainga ni iuto e tu oska mata aoia whakairo mātua. Lea mai whafofo ngai e tāta mai e ako e me tangata e ki whafofonga whare aria. Se ke mea o mai e human rights. O ku tau osi ilo, o iaha ngai tono no e tau tangata e ki mo e tau whine e ki. E tau whakalongolongo o te tau tolu ke ua te tau toi whai ha mea pepa tau wako. Mea hina e mangahi ngā ue lelei, takapau waha na ngai tono no. Tala mai to hita pu whaapa apa ki ho tamai mo whai. No, koi. Kapau waha na ngai tono no ko hako naka ni ko o ko atu e au ia whakahalo au whakailotu, whakaimolare e whonua. Kapau waha tono no ho tamai mo whai, pake whakalongolongo pe, o te ke lauga nau. Whainga koe ki taimi te ke tamai ai ke ai ke saiangi. Tu koe koho tamai mo ne tono no mo whae. Koe koha mea ke hao ko kailanga ki mai. Te koe tangata whare harea koe ni. Tō pikia e tonga nai tālanga i lahi ka noa tu ahu mo spaki saisi. Tamai e lea koe ne totonu koe human rights. Totonu ana he koe kau teke wha TEMOKALATI. Ko haibe o ko whai hala. Tānoa me hene experience. Teke siri whaka filosofia, whaka losika, whaka sainis, whaka mapanga whaka keisia. Whai aki bewe tamana alo whaka Siosiua ato pehena hala ni tangata i kina ene Tonga hala. O mai le vai au. Puhi i mai, pako eke atu whoki. Te hu mai me whai se kau ia tahata mai e mo one mai whakawhonga e tau blea ke mo oni. O te afi. Tau sia hewa, koe whai whekau e nia o ku aurea he human rights. Ako pe hatu koe ke ai e kei mo i kei, ta mai o tuwe, ke paradox, contradiction e mea koe talanoa ke kau taki. Ekea, te hu mai me whekau koe a poupou, whehu i mai ka te au. Tā mai mi te a whehu i mai ka te au. Pako kāri ene na wangi. Koe fo ianga ta e whakaapa lahi ka haia kou siua he mamani, ha tangata o ne ha o taaki mai ai tono no e me tamai mo ne whae. Pea, koe ha me hoko. Tuku peki ai, ke gui ai pe utu unia ai universi, ai umea ia ki ai ke, ai a kou soke paraparema mea koe nitonga. Ka pau te tau whai e lau a whapofonga whare area koe ni. Koe hae me ai hoko, ai uhinga koe nei ai e molare, ai e whaapa, tukuange e koe tono no ho tamai, ako me iai pa ke kei whakaapa ki ai, he ko tamai ku tahape. Tamai lewa koe wako naki kei toi tamu. Tamai human rights, no, ka kou whenga ke tānoa whanki simple case ken kou whaapa. Ka kou whaapa ke whapofonga, ka tau talanoa, tau tō ria ke mea koe nima ne whatuka. Tonga, tala mai ange koe ha mea hoko ke whonua, ka lea maupeki i tamasimo ki ka ahine, ki he miti a mo papiriki o tala e tōno no e ne tamai mo ne whae. Tamai ange foi uhinga foi mea whalo koe losi ka ia mea koe. Tamaanga e koe, le ko hataha o ku mea mai. Koe ha mea e hoko ki o tau whaamini mo e whonua. Ai uhinga koe nei tala mai ai whakapapa ki ho tamai mo whae e toi tamu. Monu ia, ka ko koe, o ke tala no fua, o ke whakapapa, whae ka vei kou rā. Whae ka vei kou rā, ko no mai e whae ka vei kou rā, he ku mau kātoa e fwoi whaia i whakawa motua.
Ko te whaawa pe a konaki ko tope I he whokawa motua o ku maa wai fo I whaari ka veiko. Ka whewhe e whokawa fo. Ko I whokawa fo ou te whaawa hake ko mea ko tope I he whaari ka veiko ula mo ngahi whakakau kau o I talanoa ki he totonu mo I whaamau totonu na I tuku au mai me kau karisi o ku maa o katoa ia I whokawa fo. Nengo o ku whai aki ngahi uhinga whakalotu mo uhinga ke otua ka koe ku poini o ku maa wai. Tai. Tala mai rewa e ha taha. Ko I hae whakafofonga ko ni hao tala mai te tau mau e whakamotua, mau e whakafou, mau me tau nofo. Ko uhinga ko hea. Ko uhinga he ko totonu e tangata ia ko me ai. Pea koe kakai koe ni, ngana uwhenga ke whakahu mai sitoa. E whakafofonga koe ni koe pure anga ia koe, pure anga patoa. Ka koe uwhenga ke talanoa e tu, sai tau hau koe ke sitoa. Kai ki a hataha e fie mau ke hu mai sitoa. Ai fo I tama I mata koe o human rights. Whai ngā ue ke wai whawhine mono whata nau tolu, koe fo I tama I mata I e taha o human rights. Pea koe fo I mea whakalotu pe ia, whakaristiani mo, whakamoto mo whakafo, koe ke tala mai ai ke tau taha o tau ngahi mari. Oku kai ko mea ia toki hau mo sitoa e Tonga. Ko mea ko ia na he tau anga whafonua pe koe whainga whapapa o whai ke to whangatu whawhine mo to mari. O koe ke tala mai he tau anga whafonua ke tau kāho tau mari mo tau whangatu whawhine. Tala mai ngā taha poko whetwa mo oni ko ia. Tala mai he to I tapu I kai. Tala mai he whakamotua I kai. Whakafo I kai. Toki ai ni ke tau tari e tau tōku e tala mai he human rights. Ai fo I toka te rine o kui ai peho no mahu inga ki ngāhi wheitu. Pea koe fo I toka te rine o makatu unga ia I kai I he otua makatu unga pia he human. Ka kua pau ke ai e tau whiri I he umea koe. Ka pau tau pehe o ku tau kei tauhi e whakaukau e otua. Kua pau rewa ke tau fua e tau umea o tau whahu mai ke whonua mea lalahi me he fo I whakaukau. Ka pau tau pehe tau whi tau he pura ngā whatu I te tau fua me iai. Ka pau tau pehe tau whi tau he ngā whawhono. Ka pau rewa o tau pehe ke oua e whai hafua ki he. Pea tau alu noa ia pe tau tō ia whakau pea whainga mea ia o pos I he whaunga. Ia ke whanua koe ki motu ko Lesbos I kariki. Koe uhinga respieni koe whakahingo ke ki motu ko Lesbos I karisi. Koe ki motu ia na ngofua pe a nofo pe a na e o pe ka kai whine ia o nofo ai o nau. Whai e pe na ngahi o wau pe na e tari ia I kariki o kusai pe ia. Pea uirewa ia koe uirewa ka kai koe ia tamu na tōku kau respieni. A tāpe mo kariki ia moloma ki nofo pe ka kai tangata ia na nofo pe hepe. Koe hau katoa I mei karisi moloma na e sai pe ka na tō. Koe whehu I. Hangai koe te ai koe human rights e ngahi right koe ia. Na kei kia ha right pe he ka kai whewhine I karisi moloma. Te whito ki karisi. Kana ia e totonu ia I karisi. Ke nofo pe whewhine mo e whewhine hangai koe whatapu. Ke nofo pe tangata mo e tangata. A eni au toi whakamoui mai a he. O kai ke wākau ki karisi, pēnei kai ke tu iau ke te whakaukau ke omi kātoa me karisi ki he lo au, pe koe omi ki tonga. Ka pau te omi kātoa o me I karisi. Ne ke omi kātoa e whukai o me I karisi ki tonga. Ne o mai e ku whakaukau whakaako ia. Ka pau te o mai au e resiposi. Uike I, ko human rights a ko ka wanga tau kawei. Koe whehu I pe o ku tau tari. Aia koe mea aia koe ia hen au nofo au ia. A wha mai me whare maha ki ko hao ki kei ai hoku api koe ni. Hao nofo he api taritari ai. Nofo he ki whare mui. Nofo e o resposi mua ia te au he whare lahi. Ko talanoa e Tonga. He kui kai ke ulau lanu ia e kakai ko ia heni. Koe lao ia e whonuani. O nengo te kai ke whahamari. Mo mea ka kua e nau ngofua. O ange he au.
e koe whanua e nia oku iai hono konga ana ia o kai ke nau toi tari e nau tō luia e aike senkai me ahe otua. Pea oku pehe mo New Zealand koe. Whai whekauia ku tō mai whai whekauia he mau Uniting Church he ni koe kei ia. Nā koe ke tapu ke te alatu ki taia o manuki i mo whiriwhiri mānako ki ai. O te alo whaapa koe mea ka lotu ke nau whiri pe ke nau kei siasi kei po koe nau o ke siasi. Pe ke nei hoko i New Zealand ma wahe ate whukonga. Pe kuai kakaia heni. Koe kakaia heni o koe ke nau tari ai sito ai Tonga. Ka nau nof pena Tonga he siasi kei. So u contradiction ia ka koe ku whok mai koe no whae ki whare muia tai tari ke osi ai ngahi a pini. Ore pe, ko wino lewa koe o ngō whewhina koe ni o kuna respia. E whare lahi a. Pea mau talanoa mo. Ore pe tamai nawa e aita. Ke waluange ke mau whae whiane. Ko omwhi ombeki talanoa ko ia ke whaose ake tamea. Pea ana tu ia whae mau kai e whiawhi. Pea nā tala mai rewa. Wai ha o whakakau ki he respia ni. Moi kei. Na whamatala mai rewa na nawa mari Amerika. Na mai nawa ia he la pai e lot siu e koe fui konga e lot siu na whai na tole mari kau kei. Na mai mea mai rewa na uta. Sega he mea koe ni. Koe lotu siu e. Ngofua peia. Ie uhi nga ia lotu siu a Amerika. Nā mai rewa u mea koe me whai ake na mari e la pai. Ai uta. Ko sio rewa e uta apana. Whehu i mai rewa. Koe haho sio ki he lesbianismo ki homosexual. O kala. Ta koe hae sio i Tonga. Sio ai. O kala ange rewa. Koe ulaki ate sio koe e whanua. Moi whanua. O ku hoko pe o mea pehe ia i he whanua i Tonga. I kai tari e he lao mo lotu mo mōlari. Nanga whanua. Sa, o ku hoko pe koe pe keisi pehe i ka. Kai ke ngofua, ke nau nofo mai koe ongo mātua. I tau doi toi holo pe. Ngofua pe. Ngofua pe tuinin saga e oa pe. Oa ia ai toko fu e mata. Pea hata mai rena pea. Ka koe haho sio ka ki maua. Ko ka koe whanua koe ni ku kehe ia mea mato. Koe ai lea koe kaulo mako. Taimi kau ke i loma ai pa ke urunganga whakaloma. Lua whakaloma, talanoa whakaloma, o talani. Tuku ke here foi lau a kauloma ka kia au o kou whaapa pe au ia pe koe hape. Ka bau o ku ke manako hawhewhine. Manako he tangata, manako he whewhine. Ke te au te whaapa pe au ia te au whataka. Ka whaapa pe ka kai koa kou whaapa pe au moho, whaapa pe au ho motui. Koe mea koe pe kou tui ke mea ke mo whai, ke whai ha mea tata au koe whehu ke he ia. A koe mea na wahanga lawe. Koe nasi wheinga pe ke whai ane mua a ku lau. Tonga, na ilo ko tonga ka whanua ka listi. Ai ka he tonga mahara koe ki i tāna ke atu pe ia tu ke ka pao te amea ke tāna. Mai mua whehui ke talanoa mau inga koe. Malo apito e Palofesa koe konga whao se pēni pia koutui koe whiunga ia ta taimi i he whiawhini. Koe ai ko te tuu whoki ko tau talanoa whukeni i he totonu ai tangata. Ko tui i he ngahi whanua mūri koni o tau nofo ai, pia toko lahi o tau kainga tonga o nofo ai. O kui ai pe whoki o tari nau tori e ngahi totonu ko ia. Ai a koe ngahi totonu ia teke e he United Nations ke ngahi whanua koni ke nau tari. Ai tau o sila pe tau tolu hangi ko totonu ai tangata ke whaava pe ngahi shoppingi, whai me nau ngahi ngau he sāpate. Ka i tonga whoki au koe ke pehe ia ku o tapu i sāpate ia ke ue whaha mau sāpate neongo ku
wai be fanki me ni tau whanonga ku ngā ue pe ka koe no konga lahi taha o ke tapu pe ai a sāpate me ngahi mea koe ia o koe ke he kai ki ahla ke tau totonu a tau tole tangata o maalunga ia i he ngahi tewhito i lao i koni stuto ne ku o si tapu iai mea tupo uluaki ai ngahi whakakau ko ia ka koe ku whehe ui a ku ia e sai pe ke tau unu mai pe hawhanki mea me totonu ai tangata me TEMOKALATI o tau NGAUE'AKI ke tau alu mo KONGA wafe wanoa pe o kai pe ke pe he ai whakaukau ia koe ni ihu nau teke ririu ko nau whia mau pena tō ke tau ririu pe ta tolo TEMOKALATI KAKATO pe amo omi KAKATO e totonu ai tangata ai koe na ke lawe ki ai o kufuwhai ngata a whau ka koe hae mea e hoko ko ne tu atu koe ni anga hao whakaukau ki Tonga ko hae mea e hoko o tau alu ki whe he tuunga ko ia TEMOKALATI KAKATO pe mo totonu ai tangata o tau tu i whe Sai. Ko mea ko asmai ka te au ia ko o ku mālohi mai o ku ngā ue. Ko ngāhi totonu ai tangata na e toki whakahuhu mai ki muini o fau mai United Nations. Koi. Ka o ku ikai fie mau ke nā tuuni mau mai pe a United Nations ia ki he mea ke tau whai ki he totonu ai tangata. Koi. Ne koe ni. Kau ki lawe kau toki toi whoki. O ku ngā haue ange ai u konga human rights ia ko ange ki tō ngā i he u konga o te TEMOKALATI e Tonga. Koi. Kau toi repeat e fwoi mea kau toi aia. O ku ngā haue ange ai u konga o human rights o whakahua nge ngā haue mo oni ke mo ue kakai ihen ngā ke te kioto i mea e wāwhengo furu na e mai ke TEMOKALATI. Tu ke ai fwoi totonu wha politikari ke tau whiri. Ai toko tāpitu. Koi. O mea pea o kumo o ni. O kai ke pure a kakai ki he pure ai ha, o kai ke hoko ne e ko iapa, kai ke hoko ia pure anga. O ku pure peka o politisi. Iange ko tata noa mo ku whakaanga, mo mea whai ki Tonga, tānak whakaukau. E toki pure peka o politisi ni pe te nau whakahu pe i kai. Koi. Au kau whoki. O ku ngā haue ai o mea ia o e totonu e tangata ko whakahuhu ange o ngā haue ia here moro ki lalo ki he mou ia kakai. Te o ate ai whai whatātā peta. Koe si teke koe ai hoi ki whapine, ke whakasisi hono ngāhi kovia whakamanu ki nau tau e ngāhi o se pāniti mo hoi tangata. Fhoi teke whaka human rights ia. Koi. Te oku ngā haue lelei ia e Tonga i e kui Tonga. Koi. Pea ko hawa e mo ui ai toko whiha ai hoi kwhawhine, i e fwoi teke ko ia pau whonga ia me United Nations. Foi totonu i kusai. Fwoi totonu ke tau kāri pia tau piki ki ai lotu, piki ki ai halo au, piki ki ai pure anga, piki ki ai anga whafonua, piki ki ai tau piki kātō ki ai. Koi. Oua pete tau fu piki ke alu ia o mākape hake hoi kwhawhine ia o pure. Koi. Lewa maka. E mau pete ke ponta tau. Hua tau piki kei o kua. He o ku kāri pe he tawanga whafonua ke whalanga ni e o whawhine. O ku kāri pe he lotu ke whalanga ni e o whawhine. Koe tau wako māma ho tau ata mai. Ka pau te talanoa tau ia hen mo analaiso mo mea ka koku mea ku whai ko hono tāna. Moa ta moia. Pe ko hono tāna. Ko ha aonga i whanga uhina mea. Kai whoke urawa tā ka lusiane e tene anga ea. Ka koe kukuanga e ku whakatata. Koe ke mahino e ka te au Tonga pa koe ha koe mea. O ku tau tā ia i a hoi whawhine mo to mari. I fope e te tai, ka pau te tahi atu pe lava o fuhu mai. O fuhu mai, ke malu ia. Tau raki ai e foi mea. Ko taimi koe nau ke i tuku ai e Tonga, nau hau hene mau ke i akona.
Whaao mene kau ta security kau tonga ave matongi. O ani skena mau I invest. Mau security mo paunsa mau pe mau se. Taro security mo nga o malai ko industry ko ya ku keitu. Ike wala kwa fefine. O se hao fefine pai kia mo tama pai kia mo fefine pai. Hao hono mari ko pai ki mo tama fa feki kia mo no mari mo tapa. Ha fefine o ta ia ke fukato ho mata me ku me ta fa ki ko ke foto nga ko roto nga hanga fa feki mo no boyfriend. Ko mafuri hake ko fefine. Ike wala kia. Ko si tu au ya anu. Au ya kakahake herifi. Sio dog so ata o kula mahe foi mata. Konto e foki hore ki lalo he kuita. Foki hi fo ki lalo o kei fai pe fa feki ki me tama fa. Ka e awe tama pa iki ange hake e ere kumi ne mo. Kiki le ho pe e fefi ko ku talanoa tu tonga. O kai ke mahino no tai o ik fa fine neo ka pa ku. To ha me ai api. Fa feki ke alo tuki hafu akau e te ita. Ai ka ko foku mai ato. Ko foku mai e o ngā ue lelei e fui mea ko ia. Hu mai human right o ne te kei fui tui whakalotu, fui tui whakana whakafonua, fui tui hā mo ia. Mau I foki he kama malo ia o ngau whawhai e tā, mo I fi aisi. Ia mo mea lalahi o koi tonga, koi te fui kāna o ke hei. Ka koe kutala noa atu ki o pe. Wa pe mo ka kai fine na tapare e na tol ho na ngahi mali he dai nimi ka totonu ke tuku hifo mo pe tafa ke ko ki la Kai ko kuama vai yo sai pe e tuku pe ke na tuki ko hai me mavi ia. Ko ia taha guongo Ko ga hange ko au ka tuki mo ta me o pe yo sai pe ia. Mana tu ko tuki ai fe ne ko ne si ha tuki tonga molu hono nima. Fo I tuke ko ke hange ko tau tuke as mai fo I hui. Ko ia. Ko ia ai pe hange pe molu. Ai pe ia ku molu pe ia pa ko na nima hamore moro hange hui fo ne tuki. Ko e alo tu ka kita mo to fu nima ua ia mo fanga fo I hui o si ai ag na to. Toi. O ia. Palo pare mala. Foi to onga ko ia fu fa paperiani. Ka ko foki mai Toi. Ke fa o si au fe. Ko e tau ai pe mo a fili. Toi. Tau ai pe fili he ko mea pe te tau nofo wai. Lava o ngā welele ia to foi whakakau o human rights me TEMOKALATI ke tau wanga ki ai. O mea koe wāwhi o fulu e tonga. Na tau pehe e o si pe ki isi ia toa. Ia me ngai kupu rao ia tonga o ua hawa. Te whakatata, te wate. Ko tonga ia, ka te mo ua ki ta ia I he pure anga, pa te totongi ho to mo ua o te keilawa pe kita ngā ua o whiriwhare area. Koi. Kapu au pito ia he TEMOKALATI. Ia he ni. Lava pe tamaya na e o si tūri ia mi whare area pe tūri me minista. Toi hau ia hua tu a ia whai proseke a pure anga. Koi. Koe umo na tau parapare ma ia e he wan. Kala mai anga hata hapu koe. Koe mea ko mamahi ia au hono ui o kau. Ia I tau konga whakatemuka. O kou maa. Sai. Tau ai mo ai ngā ue e o mea ke tau lava ngā ue lelei aki. Corruption ia fu whakairi fia o koe ke toi siwa tau ke mea koe whai hala mo e whai hia o toi ufi. Koi. Koe hae mea he wāwhenga furu na e whai kune ki lava whakasisi. Pure anga e me fiha mo e me. Tuku ke hange mea na lawe kai lere vai pe lere moa ia pe paat whatemokalati. Ka koe mea koe ke liu KAKATO. Haini kou whahano malangai. Koe foi whakalotoi o whonu he loi mo e kaka.
Ea ko ku uhinga tonga ke whaosi ake. Koe mea koe TEMOKALATI KAKATO, mo human right KAKATO, mo pure KAKATO ai kakai. O kulawa ia he foi mea beta. Koi. Na e whahi e tupo uaki mo e tautahi ai foi ule launge au ke la wafe o uto ata mo toto ata e whunua kai lawa kene awhio he sea e tui. Koi. Koe te a whaunga ia, o koe ke whai ia i he talanoa maari e Facebook. Koe ke whai ia i he a kiu maari e whare area mo e whakotue la a whaanga i kai. Koi. O kuwe te aki pe ia e foi mea e ka. E fie mau ke TEMOKALATI KAKATO, human right KAKATO, pure KAKATO e kakai. O kuwe te aki pe ia ai foi ulu e launge au, whahi ma whahi ua toto ata e foi. Anga lewa li liu e tau mawhakaba, o whakatu liu e kaba. Furi he kumete o whakafoi foi, e tege furihi o hanga, au ngā kata whaki. Koe mea ea koe nai whai he o se etau. Koe tau ngā nai hanga ki mua ki he olo waha. Furihi e tau whahau e o se tau, e o se mawhahi foi ue lau mea ume toto ata. Koe ke tau whi whanong he mea koe nika kou talato au ia koe kono tari ia mea. Aia koe tari ia, koe foi malanga koe moe talanoa au whai, koe foi loi pe moe ai noa. Koe solution ke he mea koe ia, koe liu kapa. Liu kapa. Liu kapa. Ka ko hai o ku whie liu kapa. O ko o sisio nai ki hatoa, i he mōmeni, ke makatu ungai, pe ko Tufunga Fonua, pe ko makola supers, i kai. I he mōmeni patoa au pe ahon, o te eki ke usio au ke hatoa, pe ko Tufunga Fonua. Ko ia ai. O ku ikai totonu ke nau talanoa na tol ke mea koe ahe ku ikai ke nau lava whai. Pea o ku ikai hatoa. Kai ke aha Tufunga Fonua, kai ke aha toa. Koe toa ai au koe ke tutu lotokolo ia e Tonga, e historia e Fonua. Koe toa, o foi ulu ke foi ulu. Koe toa, o kune whai ai foi whakakaukau. Ka pau kune whima ai mawhai. Koe koe mea ei ke longa. Talo e tau kamata koe Palofesa pe ua ko whewha na whangaoeaki e William Shakespeare. Ai au pehe no whanea whakaparani. Empty vessels makes the most noise. Koe whai mea ene whai e patoa mo whai e akirisi e longoa ka koe fu kapa o kuhaa tā loto. Ia rewa whai Palofesa pena ake William James. Thou doth protest too loudly. Koe toko taha koe o kuhara ata koe ia kune longoa ai taha e whono. Kai ko hatoa. Koe toa ia tonga o koe ke longoa aia. O koe ke ne whakaloto i e ata. Toa o ku talanoa pe ke toa. Te ke whikau mo au pe ikai. Ikai pe koe iyo. Ene whai tau whahau. Iai ene tau tahi pa te ala talanoa nge kauto. Tamai e ikai. Sai. Loko te walua. Ala ku mea toa ita. Ike whakalongoa aia. Ike whakaikai lai a whonua. Koe tau lau ia koe mea ia. Mea whataku koe mea e hoa ika whawhine. Ia kautoa ia. Pene tau sira tō he toa. Koe tau lau pe tau sio ahi aho ni tau kamata mōmeni. Koe ni moe whahinga urunganga i tau lau. Anga whakatupu ke whonua. Ko tui te tatawa tu ai tong. Koi. Malo pito Palofesa, ko tui koe lava ia ai polokalama Tufunga Fonua a halo au ki he weekeni. Ko tui koe whama opo mahu inga pe e lava ke o atu i he ngataanga ai polokalama koe ni. O ku mahu inga ke tau mahu inga maari ai TEMOKALATI pea mo e TOTONU ai kakai ke te tau tolu kakai e Fonua. O ku ai pe ngahi mea o ku mahu inga ki Tonga unu mai pe ia
o whakahoa ki he anga tala Fonua me nofo anga haa, ko hinga e lava aonga ke whakalelei aki a anga etau whanonga, pe ma tau whaunga, pe ko sisitemi he lolotonga ni. Ka koe mea ki he tau whainga ki he TEMOKALATI KAKATO, pe a moe TOTONU ai TANGATA KAKATO, ko whaha he Palofesa he ahoni, koe hala pe ki ai taha pe ko liukawa. Koe whiri ki ai, koe whiri a au, ke mau e mahino, te mea mai pe he wikaha u, ke he polokalama Tufunga Fonua alo au, te matoi heni pe pa moe Palofesa, ke hoko atu ai talanoa ke ngahi mea whakapolitikare mahu inga, ka e tau te whito ke ngahi sio whakaako, me he tawhaaki ai universite alo au, e aonga ia ke tau tātānaki ki he hoko atu e tau whanonga i he ahoni, pe pehe ki he kahau. Mō mea, malo opito ho mō mea mai, mō mea, ka tau toki whelongoaki, i he wike kahau. Ko au Sylvester Tonga, pia mi he Vipon Media, pia mō Palofesa, toke tā Siosiua Lafitani, pia mi he lo au. Malo opito. Malo apito. Mō mea.